何？パパとママ。パパとママの食べ物も買っといたら。分かった。ふりかけどっちにする？どっちにしようかな。どっち？焼き焼きだね。パパとママこれでいい。ママ食べ過ぎるとお腹膨らむよね。そうだよねママ。そうだよねママ。あとケーキ、チョコレートケーキ食べ過ぎると虫歯になるよね。そうです。あとバブにもるよね。ママバブnanti. ダメ。Palit sa aming chinilas ni Jakay. Summer na. ちょっと壊れてるよ。光るけど。Andiyan mata ka? Sugo? デザインはそう？そのデザインがいい？黄色がいい？Agoy! あとママの本も読めるよ。Wag ka ta. Arita diri kay Landong. Soso. Oh, dun sila jata. Welcome sa Sapa sa Japan. Pwede. So れかは大事ね。チーズ。オッケー。
Bye-bye! Mama, Miss Eki, bye-bye! Eki, bye-bye! Oh my... Peekaboo! Look at this! Ano sa mga Lingaw kayong bata ba? Basta summer dahil sa Japan guys, kanindot mag, sige, duwa sa tubig, kasi siginita man. Lingaw ta ng bata ay. Basang sisiw mo. Hindi naman yung tao. Kapay na tulog. Ito ni Tiyo. Bungal kayo siya. Nak, mo kayo ba? Papa mo na ito. Da bye-bye dayo aka. Bye-bye di. Da uwari neste. Mo di kang wata yo. Papa kawai sayo aka. Mo sanggup ko na wata no. Kaya ko na mataas tayo. De astay ka nakili. Dali na. Poster na. Naman muli yung bata. Let's get it. Bye! Muli namin.